Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u novi podcast Da vam kažem. Svakog dana prolazimo pored nekih zgrada, često u njih ulazimo, a retko ko se seća kako je izgledala kvaka sa kojom smo se rukovali na ulaznim vratima. A detalji su bitni ne samo u životu, već i u arhitekturi. U arhitekturi projektovanje detalja odnosi se na proces stvaranja specifičnih elemenata ili delova arhitektonskog dizajna kako bi se postigla funkcionalnost, estetika i izvodljivost projekta. Što bi se reklo, i da može da služi, i da može da se napravi, a i da bude lepo. Ti detalji igraju ključnu ulogu u definisanju kvaliteta i integriteta samog arhitektonskog dela. Ovi detalji se konkretizuju kroz izvođački projekat. To je faza procesa projektovanja gde se ideje i koncepti prenose u konkretne tehničke crteže i specifične potrebe za izgradnju objekta. Projektovanje detalja zahteva pažljivo planiranje i pažljivu analizu, uzimajući u obzir širok spektar faktora kako bi se postigla harmonična i funkcionalna arhitektura. Kao što sam i učenicima uvek naglašavao, ovo projektovanje radi se u izuzetnim slučajevima. Kao primer, često sam uzimao građevina reprezentativnog značaja, kao što je zgrada Parlamenta Srbije, danas Dom Narodne skupštine, i naizgled beznačajni elementi kao što su okovi za stolariju, kvake na vratima. Sećam se iz vremena mojih akademskih studija jedne anegdote koju nam je ispričao profesor. U poratnim godinama mnogo kandidata pristupilo je polaganju prijemnog ispita za upis na studij arhitekture. Svi su bili teoretski dobro pripremljeni i očekivali su standardni zadatak. A onda su dobili neobičan zahtev. Zadatak je bio da nacrtaju vrata kroz koja su upravo ušli u fakultet. Posle neočekivanog šoka počeli su da rade. Niko se nije sećao kako su izgledala vrata, ali je dar budućih stvarilaca arhitektonskih dela kreirao sopstvene detalje. Svi predati radovi bili su različiti, upisali su se i završili samo najbolji. Da vam kažem, mi svi živimo u nekim zgradama, stalno prolazimo pored nekih drugih, u neke svakodnevno ulazimo, a ne sjećamo se kako je izgledala ta kvaka sa kojom smo se rukovali. Evo primjera, svako je prolazio pored zgrade u kojoj je današnja Kovinska biblioteka. Na ulazu kvaka je dizajnirana pomalo neobično. Da, to je art deco, uticajan arhitektonski i dekorativni stil koji je procvetao u prvoj polovini 20. veka, posebno između dva svetska rata, karakterišući se geometrijskom, simetričnom elegancijom, stilizovanim oblicima i upotrebom luksuznih i modernih materijala. Zato skrećem pažnju na značaj tih detalja kod starih kovinskih graditelja, čija dela i danas čine naš grad. Svaka kvaka, svaka šarka, svaki ornament na tim vratima priča priču o majstoru, o vlasniku, o vremenu. To je ono što arhitektura jeste, svedočanstvo vremena u kamenu, drvetu, metalu. Razmislite o tome i da li se vi sećate kako su izgledala vrata kroz koja ste upravo prošli? A onda, da li sam vam pričao samo o vratima ili... Hvala vam što ste slušali i do sledećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.